Min payment ilali wan malam ni chel beri di chodi yo ni puto yor chelela gude jim kamol ngana ni jelo chod ni rei lela na barawa mi jogo peri lela gude jim ai bojo ngan king ro jim kamal lela ngani jim jogo peri iroi kemi kamol legum kemi na bar kejaram manchen ngan rutoani rein rei koba do iro jim ro ro jito gude yelo boyran Iroi kami cer kan reini bertuning ipemani iroi kami cer bayam cedo bani nyam magadani iroi kobra kem
Kana kuj kemani, chida kuj roy ni jam. Karola kemilo dam Jesus. Ajoy karjara mani jilane telibar nana mani kamar kemin kebej prom. Ilam ni kanunangan kemle chadnen raini. Iroy kana kuj kem. Kamar kemin balala menodem jijani jilam itu keman bejaman. Kalau kuj kingim king, kalau kuj iroy milo. Ichala warjona ni jilla kemaj koyodan. Iroy alam nabar jangan koylo chadnen raini. Kejaraman kemilo dam Jesus. Imale bar menjerana ni jalan boy penron. Amen. Kumarong kerja jangan curam rom. Pani jen kejaraman. Kaman kejaraman har menjuterum. Hengin ne baru genai ni gerimber. Jisko bai penron ilo aralim kau dejo. Lang lengoy beruas kaman kwe inem nganyo. Jon wagi pene jero rezalim ne barrio. Hengin ne barrio genai ni gerimbe. Jisko bai penron ilo aralim kau dejo. Lang lengoy beruas kaman kwe inem nganyo. Jon wagi pene jero rezalim ne barrio. Gemis kau dejo giron kenal goa. Jon rani mantro ne wakim nande barrio. Man parjun pero nengini na barrio. Hengin ne barrio genai ni gerimber. Jisko bai penron ilo aralim kau dejo. Lang nengoy beruas kaman kwe inem ngan. Jono di penangel. Jon wadi penangel orai salim ne barrio. Gemis kau dejo giros kenan moa. Jon rani mantro ne wam kim nande barrio. Es the lagum, oi rose es the lagum, oi rose kojar jar, ai rose kojar jar, ai rose is the lagum, oi rose is the lagum, oi rose kojar jar, ai rose kojar jar, ai rose. Engin ne barrio genai ni gerimbe. Jisko bai penron ilo aralim kau dejo. Lang lengoy beruas kaman kwe inem nganyo. Jon wagi pene jero rezalim ne barrio. Gemis kau dejo giros kenal goa. Jon rani mantro ne wakim nande barrio. Is the lagum, oi rose is the lagum, oi rose kojar jar, ai rose kojar jar, ai rose is the lagum, oi rose is the lagum, oi rose kojar jar, ai rose kojar jar, ai rose. La bersilo, kal goro destaba, am
Jamali na Jep Kanage, Ali Jamali na Lamas Kanage, Ali Jaman, Jaman Ganyo, Inajal Kanage, Ali Jamali na Jep Kanage, Ali Jamali na Lamas Kanage, Ali Jaman, Jaman Ganyo.
kodak baby jo chari chenna bare khawdi je no John King kenege isela ai di jela we edo do ibina lo kenge isela we Johnny Benon kenege ismo kenege esto inachel mai ilju ay kenege ismor kenege ismor ichamin midak ichamin midak kenege isela ay di jela we esle do iminas lo kenege isela pues no ay di kenege isla come on khoda kain ge mam na bari jo ko chari lela jo yang mantagangan Jesus ayat kenege ismor kenege ismor ichamin mida kenege isela ay di jela we esle do iminas lo kenege isela pues no come on lela punin kabobongan Jesus hallelujah come on jolok jirigian em kanonongan ilo chote ni rod kami kamolo legam kami navarek komol gen joni naman komol karena ko nyani ko jiro jeme jalabarani chijelogam ai kamolo legan dain ko kamane ai kamolo legam navarek oh rod komol 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 Jesus Gawe wairo isko danganyo aesme idogim kogragyo Isobra
Jesus, come on. Hallelujah. Kajida ben awle burgagim keren rgagi. Peran one mantang chijolong anarm jirin. Come on one mantang. Chodini jin cholok jedigian. Em jarit ben ro rajai guchar. Kwar ko badog lo chodini. Emelang nang mijlo hen punnam. Kojai guch kemorana ni jiom. Kajojo rgagi rin reverijin. Aginan bukoni to jeni jogot peri. Emi to kum lelang ani roj. One mantak chabro to jai guchar. Konani on menin kablelang ilom mora. Come on. Chodini ni gan koi. Chedop kojar jarit perijin. Chedop kojar jarit perijin gan kamor. Chedop kojar jarit perijin gan karalok. No struggle. One mantak chap kajanonok chodini. Chodini ni gan koi. Ani jet perijin chedop kojar jarit perijin. Gan kamor ro rajai with kamor. Come on one mantak. One mantak. One mantak. Elang menako kot kanani yon ani jikaki. One mandak jepjo. One mandak. Hallelujah. Shubara mama. Kot peri lo online ilo chodinin. Aignan bukol lelong pim jeni jo kot peri. Emlelang ngan Jesus. Oh come on. Come on. One mandak kojai wichar. One mandak. Iro jijilewat awal brain rajnangan mijilo choda ini. Kot kwalangan kem cenan koam. Bagan rebidu ko cilungu radim jon. Kot bodok kemaur. Mijilewat awal brain rajjuda kijin. Bagan bodok kemaur awam. Complete healing. En itu yon kajojo. En pungain rajnangan mijilo choda ini. Awal brain ratunin perenot. Emelang nangan mijilo en punir. Kami kamololo kandain koi kamane. Kami kamololo kami navarek. Karena kaya anich irilok. Am kami ur kami yon rabayaleo. Am chodinin kami claimi complete healing. Awalem nangan mij ko roj perilo en pun koi pagalok. Awalem cancer ko roj perilo en pun koi karujolok jenen pun gain. Awalem medak ko roj perilo en pun koi pagalok jen kem. Ay kamololo kena anit ko chorong kem. Em ko kalangan kem. Po koyo anit. Me jala parani jellagum. I kamololo kem bijinda barik. Kandain ko kamane. Em dain it jojagan pagchikin. Ila dan Jesus. Ejiboy bin aram jena idram. Joji do bo jojen jargan ron. Kachi do bin aram jena ilo tuan ming tuan mon. Dai ko kana jaraga. Edo ke kejero kamane minin. Karena kopan jala tayo ko tan jaragage.
Agilo am kajitu benar punya nilo tuan ming tuan mon. Kau jalan tayo kau joja kincar kage. Amen. Mau le bro tunin ilo chodo inin. Aganan bukan kajilo bem kan armi jene. Ilo rajat anming kapan mon. Em car kage. Ila roj rally pendron. Igli jain car. Ewawin an igli jain car. Come on, ewawin an igli jain car. Ejep kana kaya ani jep rong jakai. Agengin ro red cry out. Ejilo air kuala penganadich. Amen. Hallelujah. Minister Ali kita kompong baigin. Em lidi kecar. Car kan awal menin ayu kujikin an kajojo ilo chod ini. Hallelujah. Chojna char. Am chiu balalum kopan enim ro rechu belawan. Ani jo ar create langam lalam yumul lalajat. Im meno dem jeji loair. Peri ini man menyamani kencuno tunin tama. Kan meni nai kuji nam kan tago me kabichan manumi. Hanis komaromi. Em iroji la chawdenin rainin. Kamich kobai benron. Em wore chipele tainej bakchigun. Ilo am lewat meni nai kuji kencuno tunin tama. Ngaji lewat arami jini lo tuan ming. Ini lo tuan mon. Cendringan roto. Alle brain ral ko ba do lo chawdenin rainin. Kwaji reizo kujang trone wama yo kwajar jam. Kwaji lo puruam jene tolam. Kwaji lo ayu kuji ko am. Kwaji lo chabra lo wawin ko me lo puruam lo chawdenin. Roraj promuj kaina manir. Roraj ayu kuji kagaya nganir. Roraj restore and chitap kwajar jam. Pain pedo warir lo chawdenin rainin. O chitap kwajar jam. Benge kenar jam kalo ayu kuji kainam. Agarij kwaji reizo kujang trone am. Imlo puruan kajojo ilo chawdeni. Kubai galben puruan reilar kubado. Kanjono dunin tabag ilo kayani. Imlili waje mantronin chujo am. Elo chadmenin kadura morangan kwe. Ilo chawdeni rainin. En rein kamichan. Kanjono dunin tabag. Ilo edan nejim chijej. Ngaichar komolot. Amen. Mau lebron bai pendron. Come on, lama juga jona ini kan anjo ilo jodelin. Hallelujah. Amen. Urge de rianjo lo anmin. Iba urge de rianjo. Amen. Rewan yang naram jena itu rumpangane kue rianjo. Awa joni marong ke itu tak em kejeraman drop ilo jodelin. Ya tali jen chicken kan chicken kejeraman. Awal rain rar kuba tu ilo jodelin. Praise God.
gishin kinam cho gubra gishin kinam mo gubra gishin kin amigo gubra gishin kinam cho gubra gishin kinam mo gubra gishin kin che Jesus. Amen. Hey, more than I'm Jesus. Revengan arminya na Tuhan ming Tuhan mo nembangane. Happy New Year. Amen. Lelo pujian kabubungan Jesus ilo chada ini. Iba lelo pujian kabubungan Jesus ilo chada ini. Yor chada manana. Pai merongan per ilo chada ini. Bai amen. Yor chada kamolol pai merongan per mo manani jen bai amen. Jalok chicken na malak. Chen mo man Jehovah. Amen. Am chada ini jijito pujian. Welcome my kachuju family. Komerar kubadok ilo chada ini mengenai kapken kajuan am kubadok ingin meneo gilijagin rekamane. Welcome my awalib nu visitor ro. Ak rome kapken kajuan. Air kubadok peri lo service. Nge queen eme kapken kajuan. Am kubadok rebel river first time. Remaja lo generation river. Kapken kajuan. Agi lo old generation manche. Inam kubadok. Ako linalakot bimi jogot peri. Maole menigli jagi rene karwai ningyukan karwai ninewani gli jagi. Or kajuan. Nilingap bim. Cemijak cepcok cebeliglik. Amen. Wajit kan kajuan podong percuan podong. Amen. Praise God. Or kajuan. Or kailo online text in nabani lo screen na yam. Em kala ke ejak ken kajuan. Am kubadok am peri lo service again. Oy damak bolen ejak kajuan. Kamu lelanit, bayang rar kubadok lo chadini, joj marongkai lelak karboy ni wani gelijain, nganau leben family gain rar ridok, ilo chadini, kau baca ke, John Rochilu, ano koce mana na koce pa, oke joj marongkai pada lama juga John ain gen welcome, John Rochilu. Saudara kami not prayer. Aku elik tada. John Rochilu. Aku baca. Praise God. Ani jen kejaraman kejujilo cahaya ini. Iladan regahi rohar. Global Pastor Dr. James Marago. Pastor Colin. Em kobalok regahi range jenerem jemer. Pastor Dan. Em Pastor Billy. Em mauleben regahi range. Iloan main kenan begini kamolol awle family komerar kubadok matam include rain mertonin ilo chadinin kolguna mall ilo am kerjanonok chadinin pokoknya dok matam emperilo servicin ilo chadinin ikanan kle awle rotorinar rebelloan min joy marongkel pujin kapubuk kle awle rotori Lella buka lella, amen. Yor cerita mana na boy orang ruto, ruto red beri yang ran by amen, amen. Cuman minin mana na, ilo arwaj lo ruto rinar beri lo cahaya ini. Ya kok, agenan begini, kamolol awal family. Ijalah cerita ko week, cerita ko ran cujar lukun piop, elang menako jar kamani. Ilo wige kia cujar jab keman cerbe jinjuda cujar kubalok perilo inat ignan begini kamoro kanan begini pamulin kamolo laole brudal regagi keren regagi keren tiganet memberin aule cuj marong kelela punin kabobok kile aule ben family gain nge kharjab idokom cudak ligen Takin mejar kamani, ilo aruj kar lolok regagi ro cinerem cemer, inna me bankar cuani namman. Or jete alukun enjoy, manana ilo aruj kar pijdi lak regagi alap cemer, and by amen. Capan miji, capan kejana ona koi, apa jet, kena koi engi ne regagi yo cemer. Regagi yo itu am jaraka koi oleh beran, regagi yo koi kodak kacujo cepong, engi ne regagi yo
Joji jido boy jojan anarem kaudiji. Ngai jala kaudij innam oban John rejaraman. Bible iba kaudij rorian kaudijir. Clear rorian clear. Mangin wunin ar marong in kamani tagin jis kamani. Kena jibigili jain obra kot kan jatuh kujar jar. Aci jibigili jayo jalai kaudij. Jalai ta? Come on jalai kaudij. Ya koi, jojan jalai kejalai kin. Tago rekamani lo king lo wigin. Yang beranot ilo halangin jojim lari. Yagoy, edain chichi. Imedain nabigo. Como konami gobata kilo kings. Ijo jijin jagan maud ipen armit kajor imwen. Ini menogo rit pokchigi ilo wigin kapalangi. Our prayer meeting it pagchigan rally dengan radam jonawa ilo main sanctuary. Our weekly service ko ngan ale pamale. Ilo aralang 2025 chis kamane rongo ran ngan chidala kinchar. Ilo January chijano ngan rongo chijano ran. Pyojangan Revival Conference yaman it pagchigan ilo Maui January chongo chimijan ngan chongo radam jon ran. Ngan melalago ralabalak iwa dengan next step table ag visit iwas www.kingsmarshalleys.com. Come on, managing kajaraman kajoj. Amen. Ayat lela pujian kabubungan Jesus. Awal beran barane iliju. Enet kaman Holy Ghost neither war. Amen. Or jade manana boy man alengkan, eman iya kan caren by amen. Janganan karong kejuj. Awal beroilun north west arkanjo. Rane iliju cijino jimatan. Enet one malagot service war. It midweek service. Kayar ba Holy Ghost night. Janganan karong awal regleja. Berani itu juga yang malagot service yoar. Amen. Ya koi, ergain menako rekaman. Emrabi wajakan bakcikir ngoi kenan itu lo conference lo Maui. Ya koi, register. Emperanot bagam tegap. Itu kiban regagi nami. Itu kujero ilok. Imlana tayo ani jit kamane. Elap dada. Ilo anet kenono ngane ilo conference. Ran ko anet kamane ilo January chongol jimjon. Ngan rongoran, chongol jimjon ngan rongoran. Ngukut kanan kubadok, pokok tu kadewa, pokok tuawa, itu kejero, edal, lalatain, itu jakin bakcikin. Or cete jarain by amen. Aku ergin it kecalago, awalnya schedule, ranet one malago dilo weekend, berrol dok awalnya schedule one ministry, service go air ranet one malago. Beranot tahu meji company prayer meeting, and beranot one malagot, jen ini ju one malak, jalak ugatak, jo jen it continue ilo arut very low yen prayer meeting kain. Amen. Aku ergain it kecalago, ngai baru ugatak, jen malalak, jen it berkarong gom ilo yen prayer meeting kain, beranot kacu service kain jej, kaki mimit kejo jauhlep. Jauh ini jen it ledo leda kat Yo ngancit lagi, emilo yen ne offering ne ngai kanan bukan pekcuanam. Apa jit? Ijiano igli jagin rajar, oleh pun bajar. Adama kioin ngan koi mga, bekerjaron merong lo mengo ramman, ani jit kanan lo 2025 ejar. Jaraj bodoh kajur, jaraj wago ngan koi mga. Tain megli jai ni kamani lo, cijino ran ngan rongol roran, ag rongol jai jete ne kaun, ag jen cijino ran tarin rongol jon ran, ejian har cidlok, maole brej peri lo cidlok, membero, rudero, brej peri lo cidlok, kacujo lain gain, ngai kemele lagi, wanit kaila tayo ko cidlok kage. Ak caw dinin, jadi tu bajen bakjuan matan congol, embenin jor tak kojit. Or jadi rijraman, it belong minin by amen. Or jadi kena jaraman. Kar bodo Bible am kinan bukan elok lagi ba, ngan bukan malkai, sidu cepeta.
Ane jerit radim jon chongol ilo ar keboj puror ngan lelok jon matan chongol emmenin jorda kochet. Amen. Emmenin jorda kochet. Chidu chepta radim jon kap chongol yon lalawat ilo ar keboj puror ngan lelok jon matan chongol emmenin jorda kochet. Ejon maladum bajin kiye mat khole ko modum jech. Kena kaya all of me raj rugot. Aj ridi yonin ilo obijin iroji kun kage me meji. Penge ina khali kijab chon matan chongol menin chor da kochet ngai banjaraman. Chalok rilalo lan muin. Aglan mo le chongol ne wa common podo all of chon matan chongol. Kwami ngandambo buen war mangayo enda melalain regagiro rekala dinarich ebajit kana gachara bole wairin kwalkan cause bolo emroban kwalkan cause bolo emechalo menen rejbage ak chijai gujin sabode regagiro yor chade erren by amen eba kumun bodo alub chon matan chongol kwami ngandambo buen war mangai ijo. Amen. Wajib kanan kalim jaga gayam. Ejabayun. Ebajit. Kena gay jalok. Army jilo ikli jai oi chapode. Ena kar ijo kon by amen in. Amen. Lala mo tayo ni bajit komun melichong. Komun melichong eh. Iminat kabelok. Unto ko ilang luda wat menago odam jej ramman yomi. Tayo ikaji ngan bangan kajaro ilo aro keboj puroro ngan lelok chon matan chongol nga kajaro ne khali kijap all over ma khali kijap nga kajaro ne khali kijap chon matan chongol innem kajaro banjaraman. Ngokone jilale oleven rali dage yon lalawaj ejukun khali kar emeleng chadien chej khaji dagni wone oj lelok wonro raja khar par lelok chon matan jongol oi merong ke khalang ane gilo chadini rali dage yon ej bayjin I khaji dage pemi won khoimnga regristen jab regristen I khaji dage pemi Eji mo yake boy armich en khote yanich. One night kene no kage nyane armich koim nga. Amen. Eje padur margristen. Age ba eji mo yake boy armich en khote ani wagijin echap akomite komit kachta em komit kejigan egejigan am kote kilo tere echon jaru yoela. Amen. Amen. Okolilali lo one ilo khaji iba ko rapo yanich. Amen. Amen. Abajit kana kajaro khali kijam maul bien ngaj ba ngeo rudalan churman chongol churman chongol you are not KC koche brudal amen amen abajit mergo bodok charada ngane kali jai kamman ba all bran charada emechip generation ena charada kalim yamo udo ran wood mana udo awle ben udo mana jagan ngakajaro malala gijwana ni jenjaraman ko ngajala bol kaji daglo puru macam naro jaram ani je keraman Mayar berilo ailang kuan emlo chongan aireng dan aku jalan memang rejim molok ani jilo ceraman ko air
mengerjoning kan Raja milolong hanit ilo ceraman kuai. Mata bagengin munina toro cibudim cimat ceraman gara-gara kajanonok air cigengan air jon matan jongoy man igli jauh. Amen. Amen. Amrainin karong ainan karong ke cenang kinana ni jim cerong kemana tayo kejero jabin kemana inam jaban jeram. Amen. Amen. Kemana lana magtay ni bayin chong ilor chong junior ijamin ko kadalok buat menin nor kure ran kok kure ran kok kure chole kan. Amen. 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 Bang account among tau kawan chong tau ina romol tau ina budget apan jago budget tau ne wa kan ko jala wone wa chino ilo ceramah ne wa. Amen. Amen. Ini juga jago benin norgo baik kakure. Amen. Amen. Jongro kali dada bayi nam ria ilang waham jij. Rana bah tay ni bayi. Lalis tay ni bayi. Ria ilang waham jij. Rda jij. Regal jij. Regal bonia. Cenmo katalangan argan jo. Cijluan armi jar argan jo ceraman. Kaya bayi ligau kena kena ligau corong argan jo. Redo kai. Jalai pernah lagi lagi ni dengan orang jaga tay. Amen. Amen. Berjaya jeraman lawan minen bayi. Bayak lelak lo chodi ni. Ipel lelak ki. Awal ben khadgin. Awal ledo ledangan awal lo chodi. Chon makan chongoi. Koi kujonim jorda koi kujon ama blok. Lelang lo pemi jokot dari. Hallelujah. Hallelujah. Lelang bim kan baru kaya aja memang cika. Kau kenal lelang online. Text tu lelang very. Why will lelang very low screen na yang brand puspay. Hallelujah. Hallelujah. Cuy ajar rum lelang kan awalnya kadin cedera. Bengin mana kejaran kemana? Kau dah kan terawih lo pas wajib lo. Ilang kecil kita bicara. Ilang lapem. Ngacip kanan makat kini. Ikat tarik. Ilang lapem juga beri. Hallelujah. Praise God. Ilang Aku banyak kelihatan aku. Ya weh. Ini cuma malah aku tu. Car. Irot komol. Kenar menjerai nam. Komol kenar menjerai nam rut telijak. Lewat jijoam. Jencaraman ko air. Cotinin kemkanan. Bagamin jaraman. Mengin kio bagamin jaraman. It pyo kagyo kanich.
tayo ko curungkan. Kejaraman awal pegin rabi ojakin kemana? Arami jerain retuni ni merjalela kilo online. Kejaraman Ilo dan Jesus kumolot. Amen and amen. Yurjun reva Torilonga Sendran gandra Yurjun reva Yois kabaya levida aigu Amor reva Yo is origine de Marilona Iskelologan revaliro Starilona Iskelologan revaliro Starilona Yurjun reva Torilonga Sendran gandra Yurjun reva Yois kabaya levena aigu Amor reva
Chodinin moda janar rong jagen nani wananich. Jene rong jagen nani nan gagin cemer ngan aulevin igli jagin iloking. Chojim lale. For me, as your global senior pastor, to be with you at this moment. I'm so sorry that I've not been able to travel throughout our extensions. I do that every year and have done it for many, many years during Christmas time. In fact, my wife and I would go to a city, be there for one night, have a banquet, fly out the next day, and do that every night for about 3 weeks. But the rest of the pastoral team had mercy on me, and they said, look, after this heart surgery, maybe it wouldn't be wise to do that. And so I appreciate so much, but I do miss you. And so I felt like I could share a little bit with you about Christmas and maybe some things that mean so much to me. We're all familiar with the passages in Luke and Matthew about the birth of Jesus. Powerful passages. They're wonderful. I've preached from them many, many times. But I want to share a word about Christmas from the Apostle Paul. You say, well, Pastor, you mean there's a Christmas story from the Apostle Paul? Yes, there is. And it's interesting because it's found in Galatians chapter 4, verse 4 and 5 and 6. Let me read it to you. But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of his Son into our hearts, crying out, Abba, Father. Therefore you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Wow. Profound. It's in this passage of Scripture we see a picture of God that has really impacted me, and it even impacts my prayer life. You see, God is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the God who has all time in his hands. Literally, from the beginning of time, he was speaking a word that a Redeemer would come. He said it to Eve after her sin, and spoke it to the serpent, and spoke it to all of us in that conversation he had with the serpent, that from Eve would come one who would bruise Satan's head. Wow. And then you see the incredible picture of God relating to Abraham, Isaac, and Jacob, and being their God on a personal basis, that through them God's blessing would fill the world. And then, of course, we see the incredible picture of deliverance from Egypt. How tremendous that was. In fact, the final plague was when the death angel passed over Egypt. And if the blood of the lamb was not on the doorposts, the firstborn would die. It was a picture that God's own firstborn would be that lamb that would cover us, protect us, deliver us from evil, and deliver us from eternal death. Wow. And then you have the marvelous prophets prophesying. You have the pictures of David sharing, even as though he was at the foot of the cross. You have prophets like Isaiah and others who talk about this Messiah who would come, who would deliver us from sin, and he would be one who would be fully God and fully man. Well, the Apostle Paul saw it clearly, that Christmas is a time by which we rejoice in the fact that God is present. He's a covenant God. He's a God that cares for you and he cares for me, so much so that he would come into our world. At the fullness of time, he would come. I've oftentimes wondered what that actually meant, in the fullness of time. I'm a student of history, as many of you know, did a master's degree at USC in it. And one of the amazing things about when Jesus was born at the time which was called the Pax Romana. It was the Roman peace. The empire had put at peace much of the world.
They had created roads that you could travel on, and the gospel could be spread quickly. And even at that time, there was an anticipation of one who would come, who would deliver them. In fact, when the first emperor, the first real emperor, Augustus Caesar, became the emperor, he took the title Savior and Lord because there was a legend that there would be one who would be born in the area of Judah that would be Savior and Lord. So to preempt any king from coming that would rule the world, he took those titles. And sure, as you know when you read the Gospel of Matthew, the wise men came to worship that king, the King of the Jews, the King of all kings. Wow. Yes, he was born at a particular time. But what it does say to us is that God is at work in and through our world, whether we even know it or not. Even in the darkest moments, he is there. And when we celebrate Christmas together, we're celebrating the wonder of a God who loved us and came into covenant with us, that we would become a people that would love him and serve him. Christmas is more than simply receiving gifts. It is literally a time when we recognize that the greatest gift for all humanity was given to us by God the Father, his own Son. And he came to set us free from the bondages we live in and to give us eternal life. This Christmas season, my hope for you is to be encouraged. You can trust God. He is the Alpha and Omega. And even if you don't understand what's going on, you can trust him. He can turn it for good. Oh, I think of all the Christmases I've had, and I've enjoyed those times with my kids. We'd crawl under the Christmas tree together, and I'd tell a Bible story, and we would spend time together. Now they're grown, and they have kids of their own, and I'm a great-grandpa now. But I realize that all through my life, God was at work. He's held me in his hands. He wants to do the same for you. And if you don't know him, please let him come into your life tonight. Let him come into your life at this Christmas season. He said, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in, sup with him and he with me." Let this Christmas be a time where we allow the God who created all things, created time, who's above time and still working in time, to begin to work in our lives to fulfill his purposes. He'll give us revelation of what we need to do. And if we'll obey him, oh my. What an exciting life we'll have. I'm a testimony of what God has done. And you can be that too, to your family, to your friends, to the people you work with. Let's all together be sure to greet one another with a Merry Christmas and realize what it really means. It means the God who made all things chose this time to come into our world to give us joy, and joy unspeakable and full of glory. Let me pray for you. God, I thank you. I thank you for what you're doing through Kings and all the extensions. I thank you that you have allowed us to be family together. Even over these 44 years, as I've had the privilege of being the global senior pastor, I'm so thankful that no matter where we are, you're with us. You've come to make covenant with us. You've come into our world. And Lord, I'm just asking that during this Christmas season, you would reveal yourself in a special way to everyone under the sound of my voice. May they feel your presence. May they be filled with joy. May the relationships in their family be healed. May you prosper and bless them. And Lord, may we put our trust in you, for you're the God who is the Alpha and Omega, the beginning and the end. All time is in your hands, and we can trust you. Let us obey you in every area of our lives. Let us fulfill your will and purpose, that your name will be glorified.
And we ask these things in the mighty name of your Son, Jesus, our Redeemer. Amen and amen. God bless you. Have a marvelous Christmas. Ela pujin kabubungan Jesus. Ako juda ki jogot beri. War bodo Bible am elela ki bangan chajua. Chajua chuan jebda. More music, man. Chajua chuan jebda chichino yon nalo jangan radam John. Nani nengan awle lo chadainin. Ila ropo jagan ni chino chuan ni chino yakel. Ilo 2025. Chuan jebda chichino ngan radam John. Or jeda yamjalo en by amen. Jojan John maladam kanoni pendon. Chen kanono kia. Kon peran imlalai. Kanaga koyo kona tel armij rain. Ilo air naj relong eneo. Yar kalimur kage. Ngan rochim mair. Meninwat. Kon lukun peran imlalai. Kon kano lale. Pokon pyoga ke kien ko odam jij mojij karajara liwo ngane konjab khajagaron choniair innem kona charaman ijogo odam jij ko jilak yalak kon khano lale bo ilo yen odam jij ko kabung kon kanono chen poin em kien kain kon kalamalo jen kage ranem bong em kon khano lale pokon pyoga ke men ko odam jij emoche ye innem kona charaman immoye kon kememech poya churong pokon peran imlale kon jem mijak age puer kana nga iro jamanich ich beribam ijogo odam jij kojlak yala ko marong ti de bendon ilo minute kain rayet dadalo yar bodongan kajaro ilo chadainin ichino chon ichino khel ak ichino chon ichino yakel emen mengo relguna orak em yar bodongan kajoj ilo chadainin pojen melele moda janari ichino chon ichino yakel ilo 2025 Percuan ilo 2025. Cik kali minyak pemain adokin, imlo bayani jar kala chajua, poyan tel army rain, nganainin kalimur, emang kona jelale oleh menciptain Bible kualak, poy army rain rar peri loing tan, rar je peri loing tan rar kamagogo. Rar peri lo joniene ome imelongun bar harja manana rarion liajal rarion malicho rarion menego repen ak meno em manin ani jarja melolok armi jreinan e bajit kanagen marungun mol khalimur ko anich ngana armi jini jrier rein Migran ichino kan kachidagin ilo proro jilo chadinin ta ichino yo am ilo 2025 amen kamolo nani kan 2024 echoniya in karakhadak echoniya me charion elang menago charion nangnimich charion e boer charion awle menago me ramanang nidok eno chuan army kanne gam badadak ak meno manin ko pero doan muin ngan rainin mani jar jab ligi jab chen koim nga amen chijlo elden pain anich chijlo elden pain ilan kage chijlo elden pain ilan ledogum kage ngan kech abajit kan gen walok mol ilo kalmur ko ananich ngan kejoch Elang walong ko jarioni, elang charawal ko rarere lok,
elang charbal ko rarjib rerelo elang men ko jar khamani rarjib khamna ani elang men ko jar khamani amani jar manana kagi elang incomplete elang complete ilo charbal ha khojala men manin ani jib kalim jeg tain kejrar khamane khojala ta ani jib kalim jeg e kalim jeg koy ilo am tili jeg wot ichino joni chino yagal ilo yain emeno chino dada tayo ar khamane chino dada number John ar khalat John ay rudal edanin jajua pujin jajua loan muin amen ani je jojagin khajar balek ilo 2025 ani je jojagin khajar balek ilo khataber khwam mejen reimal la khwam vision khwam ranet bakchigir ebajet kenega ani et khaladok em khajar balek ngan unewan amen em ngani jar khalad jajua ngadama ani je khaladok ilo chodinin alle longaner chone ene yagal ewiyanin enen khalmur ijorna periye emaina mani alle longaner nourgal tayo ani jar khamane jino dada alle longaner nourgal abajit kanagaran rolok chen logo jakko rar yoni ilo nour wayer kiya jadi dogum lale men menoko rol gunaur ngan kejilo ari chino joni chino yagal chen kalim yung tax kin ilo chodini chino yon ej bayin kon peran konida come on konida kon peran im lalai rewo ngan never na never kon peran par rewo ngan never na raja tembangan never kon lalai rom menoko anich ar churong mojit ar cholobot ar churong jajua nampa juan pen peran im lalai amen kana ko khoyo khona tel armi rain ilo ay na relong eneu yar khallimur kage ngan ro chimayer chejlo bo chilu khatan anani panan ke ijin kon peran im kon lalai kon peran im kon lalai ilo chino yon ejbar khanono kage ilo chilim jone yon ejbar khanono kage kon peran im kon lalai ngatamang nane ngan kejo jilo chodinin kon peran im kon lalai ilo 2025 ilo yene kon peran ejalok ene khabajara ko chenam itr ilo yai gujin ilo yene ko lalai ilo chon risten Christ like ejalok chon menen kone je per kage abajit kana ko khoberan im kholale come on lela bunyin khabo ngan Jesus chilu khatana nani banan kainijin ilo chimjoneon rali dogeon em brano dilo radim joneon kon beran im kholale ngai ridi yonin emi changelo rumin abajet kana opportunity yon opportunity chen miji lo 2024 kana ke chemijak chonian kein darina go devil ejido go metaga elang family etaga elang rurist nawi mijak aglala madain ani ji churong jajua kon peran Ngadamag ro raberan echalong mijak per engin kanana wanani ngan kajaro pailo 2025 kajaron peran amen mega jene jion liya jalo mega jene jion labulang mega jene jion malicho a kon peran abajit kan ge urjona ani jalap chendago jioni kar jigin rain army rain ilo air kar anagar anit kale jajua pen karu toger em pologer ngananin kallumur amen edo ga ani jar churong jajua pen peran milalai kana ga nampa chuan etro jagin yon tarinai oi marango pangane em khiap dalengane ilo 2025
ko wan meoyo woni jion darinai em in naneo iroji jirori lo purwa em lewa ngane e bajet kana kejeron kebo kejero kana kejeron yon menoko kejero jang ngarioni nambar ro eto kay ani jar churong chajua pen peran imlale kana ke ebe ojak in yon menoko repeni lo mor amen or jete kimi mit povenado in Jesus ilo yini in Jesus jar bangan regalo rein ke ojak get ready abaje chit ojak in charak ngan tuja buin rajet regalo rein rajeb chale tayo en aj walo ralamalak echon trebe ome ranaj lukun enjoy or jete em nyane adal ngan trebe gain em khojlo am lukun chino khanan kolukun khijoror etto de em nyam rijin chipong pokon khai wagin rejilongan conference or jon khijoror karche gin rain regalo rain ra lukun manana ak khojale rarjeb chale tayo enaj walo akone ridi lo ole ben yon ngane ilo mak jat emen chebeda chinungul ben yon lalo chinungul chino ebararion kedo amen rarion no kedo em no it symbolize dago jioni lo mor emarong ilo religion jibwar morin pelele gwar rolgun waban ban hak chemalolok woneo chenagar kebag lo mor war tayo arwalok John kedo labalap amen ngone lale lo yon kana jet regalo rarba wona armijin ke kedom no bogage okay jet yen jit malolok ke kingam kedo yo e jalap jen kedo et per ilo morwar regalo ran malolok ke Jesus et per ilo wain eto ke ani jar churong mojit ak cholobur eto ke ani jar churong chajua pen peranim nale namba chilu kana ke ebe ojakin kejaram manir or jete kana anjaraman ngatamak yain ejiyain jaraman ejalo kana anjaraman ngatamak yain 2025 ejiyain jaraman ngagar 2024 gar joni yain am khajit gni kona ke jaraman oy gnan bukon cheniji kalamal lo gni nam ilo chodinin empananin nga rijaraman amen kana ke rebe ojak in bakajaraman imarang go gutongan kajaro rainin ani je kalat koim nga bakajaron jaran mlalai ngani chino yakal komarong kajit tamelalen regagi ingin melelewa ngayani jar kalat chajua emlelong ane peran mlalai ego itama kanich et perane de ledongan koim nga peran mlalai nganta ngan khwal ke janich eme jalo perani jijelogen amen e jalo perani jijelogen ani joji kabungane ani joji ne rainin mindreo e chino ne me chamlogen e jalvai me jo meka edane udei padada chamarongan kalmi jog por khwari lo 2024 em ligijab khwar char kamani ilo 2024 em paralyze yago itamak benanin ejido buen chaniji kalamalo jeniginar pojen ichino chuan ichino yagal yor chito yakana ichino yagal emoji kayam pag menoko ragal em koj manana emoji kayan army lewa ngane menoko ragal em koj manana yor chito yar exchange keep ke koj pag keep yam elang menoko ragal kojino am manana kana ka iPhone 17 it very lo keep yam kojida koj manana abajit kana ka yagal awleron bakkel onan ke mona aman kal ilo 2025 bolen yoyolak karjon yin am observe revelere ba koj observer
Redo reda. Lale regagi neborge. Harga kamu nyanjuku. Come on. What you an observer. All of you and observe. Ako yung marang kabangan niyo. Chaniji. All of them ba chaniji. Kapajit. Wani chino ya kaya. Lela punya kabangan Jesus. Or chede kanani chino ya kaya. Ngain chuan ni kanani chino ya kaya. Nabarro ito kaya. Kim Jone one yon maladam bayin menin wat kullukun peran im lale im kuna lale im kuna kun kano lale pokun pyogage awle bran ba pyogage pole niyo yala kharje pyogage e chala kam lain na kobritter e fire play de nam kobritter e fire injury de nam a kobritter or jada jarra rojam smile kan aram yune durum jamjan mara amen pyogage kami roll do jeni net em speed one wa or kalang jalak pyogage amen what my amen menin wat komun lukun peran lale em khano lale awlebron ba lale em jam lale an namur ran chebeda kollukul lale mem pyogage ngaji jam lale namur gro awa andri kollukul lale em pyogage yang mana kai Ani juga mana 2024 karjoniain akadak. Amen. Pyogaget ki yongan koi munga ilo arroi chino yakel. Pyogaget ki ngana roi chino yakel. Pyogage et kaman bajen kanan survey anit. Pyogage pagadok kanan pyugot anit jalabalok. Pyogage et kaman bajen reberebot ipen anit. Rebereb ipen on namba chilu jam mijak memper. Har mijro anani jilo chadainin. Come on jam mijak. Im jabe per. Eba jede chalak chuanar khaladuk. Echem walmadar khaladuk. Echem champion khaladuk. Agani char khaladuk. Em ligdiyo ngani jin kwat bariye. Ay marong amen. Em puji amen. Chamiyak im jabe per. Ilo 2025. Koban mar mijak. Koban mar mijak. Orang yang lagi cikin cerbal, kau kualak kue tigan, ecep timon, tigan, amen. Apa aja kena rajilo example ilo meoram, rajilo one kue, cem mijak cem per, radim jonion, ejmun malam bayin, kon kemi biar curongok, pokon peran melale, kon cem mijak, ta. Perjuan, kunjam mijak kunjam mijak per, kunjam mijak per. Ikan itu kamu orang nilu lawat. Kunjam mijak per. Lagi alik raino ge, kunjam mijak per. Dalam pujian kabungan Jesus. Jam mijak. Har mijro ani cem mijak. Koban mijak. Kana kay ani ji jogoy la mewra. 2024 arjoniye yo yala ba amkar mijak. Ko gote yain koban bar mijak.
Auloran by Bendon. Ivan Barmijak. Amen. Chudaki Jogot Perry. Lala Pujin Kapuan Jesus. Tayo Chiban Gate. Roman Goit Bangan Kajaro. Peran Imlale. To be continue tomorrow. Lala Pujin Kapuan Jesus. Amen and amen and amen. Iroj Komol Gananin. Irilham Churunkan. Ilo 2025. Engin Minako Churunkan. Pokamin Peran. Imlale. Ngani Chino Choni Chino Egel. Kamit Kalmija Popanadagun Jajua. Ilo Amgar Kalade. Menga Jajua. Archuan. Yo chala bunbanin. Agani kwar kalade. Jodinin pujin jaju airoj. Kobe wajakin dror. Eri lo puji jenewam. Kamolo legimit navare. Come on, little of baby jogot berry. Come on, Jesus. Come on. Is laying what I need. Never redam. Come on, worship. Is Kodak pe Nanu Rano Demche Ipendro Idon Sko Bragye Iro Jesus, when and come on, and it come on, long in His fire, long you never return, Chenalima, Hallelujah. Jodinin, Jijido Bojan Bokojan Roj. Ilo Jodinin, Migan read the Yeon again. Budget can get on Melele. Our Goyan Kojawatch. Ilo Chon Koran, Chongol John Chebda.
em rongol chim jonion iba kan menin elang chabrio de mga pred ni roj agirak chen khaboyom chab khaude ji roj in me or ruan na en punin em padak ni roj Baranot chabrio army in natale pruan moda nyanan mga pred imirak chen khaboyo Walang jab khile melalin en punin ni roj ilo yinan mga pred imrak chen khaboyo ej liagelak magi ilo an mga imirak engin wunin alang yami rajnangan mich monyano emelang rar mich elang jij magi etale kij moda ani jamin yakajat kij agiro yakajat kij em kaji kij pen jab liagelak kij ilo an liagelak lalin ilo berjon wawin ngai kucip rugristin cepuk ko jogat ngogon morun pelile wan cepuk ko jogat abaron kaji tak tamel len regai engin ere la ridi aganan bukon barrol ridi ladaginan pol ilan kala afajit ijba enet chelat mewrewan em jodinin kajuju family Ronit one mandak em serve family wire ilan worship one malaw come on one mandak oh Jesus one mandak your chijino stage ni jin one mandak come on koyo ko serve family wire Come on, lilong opi mamnabare. Jesus, come on. Naning charge cellengan man ilare to kom bokko jogo jini iro Jesus ngajon recharwi wi karregia ilo chodinin ij kwalo go kilo longi imitta maglo prua poi kwar chargak peji jen mech komol khanam yawe Komol kenam lo morania Jesus komol cedop ko jar idongan pruak chen kia
Aniyan orrejito. Hallelujah. Jesus, arkodak pred em kabayo. Em bak predin it symbolize yan bunne. Em kabuin it symbolize padagdagin. Em arkodak em kajaram mane. Iladan jemen nejin em jadab khojar jar. Amen jojen mangai pendro. Malah kau tem drag pendron. Come on, jolo jadi kan kamol le, kamol roj, kamol kan mejawan Jesus, kamol, 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 Jesus. Jesus, come on, one more time, media agent man. Oh, I wrote, Orga John, I got the rep. Ye know them Yellow clock. Come on. Hallelujah. Shubaramama. Kaboyak. Ready? 10, 8, 7, 5.
kajara mandro nilo chodinin. Hallelujah. Idola jadi jiran chicken. Come on. Ijba or chede kana anam khojlo 2025 balan 2024
Parjavanam watch. 2025. What you and Rianam watch. Come on, Ipendron. Nejina kanem koje. Narianem ko. Nejina kanem koje. Narianem ko. Nejina kanem koje. Narianem ko. Yanem ko. Yanem ko. Yanem ko. Siloaite. Yanem ko. Oh, yanem ko. Siloaite. Yanem ko. Siloamarita. Yanem ko. Siloamarita. Yanem ko. Yanem ko. Yanem ko. Come on, lawan Chodan Gilancho. Rianam coach. Come Rianam coach. Hey, Chodini. Lale Kwaron. Elang mga family na nragagi rain yijin. Rar kebyo jinganeo. Amen. Lilolong baby jogot bari win kejaram maneo. Charam maneo am jellang. Eni dog yom. Em kejaraman cenderungan ruto. Kejaraman lo yalkoam. Lo am rojalo relang to. Kejaraman kem. Kaman boyain. Kamin jaraman. Ikamolo lo kandain koi kamane. Kejaraman mga kabret. Kejaraman fellow jibin. Ilo chodinin. Ilo dan Jesus